tiasi Benedict Agafa de eden obenya sa position ni se yakwa na beka memme ho se awrade tiasi na me kra tiasi Benedict Agafa o e ma kohwifo na jiji nkrofo kunu no omu pie no obenya sa position no se oni me beche awrade be ma na kwa na onu ma beche mani monyo abegina sa position me gina ne da na Ghana fo umma Benedict Agafa umma no nwene ne ho ma me nwene no wat ma Benedict Agafa so ma umma no nwene no wat ni kunu wale obi anka me se wo ba bonte na be respond dia na dia ye wasem na meka no se wonim se wasem na meka enti na bia wa ba be respond na let the whole world know say wasem na meka because man ka wasem man bo udin I didn't mention your name me bu se wo ye me sister man bo udin se wo kunu ye na me bodin I am not afraid of your husband. Boss. Yeah. Mr. You're from a semi-old man now, so can help you. It's in Mr. Quine Kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No more sure for my own Yakwan you do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina say, Ubusu and Ibuka de be our choir Sabian Yina Befi. Now free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bekako Crono, a crowd before so no more entertaining. Now was when I quite well do my AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obuti mi crop bush for Quache Waum. Omo Wahifa. AM Home Care and Nursing Home. Our fan call Accra and Sawam Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. Boss, we dear me dawasepa. What's me breast? AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and caring home. Abusia over the weekend the media na so ahye pa ni nyina ene evangelist free ni nsem bia wo beka ya sesa nsem no kame se evangelist bi tu ye atwi so fuma bi baje akuti ama ne ho actress bi so ba be yi ano a nsemi akwakoye deja e wo internet na so amedi mu nchemu ene be bia nsem no akwakodu ni updates ena mde e ba besom na mekai wo se ahaye too much age ene de dika oni me edi share subscribe my page na femi adoma ne so sa no upload bi atomu a unsa ebetimi aka na busia Send him dick weekend and evangelist free the free ya TikTok and hono can yam some war and your boa man na would 2 foot shaware training the hall any and some nany come here say evangelist free the free no or your TikTok CID and I said TikTok and us at the Magana software wosusu se wo mu emfiri nyame ene asofo videos de wo kire se wo bebreye pa na Friday no wo ka nsem no ene wo kobo ojabadi bo na ya asafo di ebo sofo bi a ono no wa mu ne di se sofo asmesi an obent ne mum ensem no wo ka ye no ene description of the mass of maame no ena Ghana fo se asem a emia dance no ye twa asem na bi ne de ya dance ti asem a wo kan de enye kunye no eye obinim ene ne yere Florence ho asem ena wo kan a wo kire se ne sofo maame kura sore ne bi asofo maame na emobo ene sofo maame ni isu a actress bi ageni kunu afri ne nsem denden nsem beto monten so no ene ye target Florence obinim yie pa ene be bi obefe bi o share Florence no share ne kunu no share evangelist with the free a video nebusia ensem beto monten so no ena Florence obinim ba bonten no say evangelist you can lie ensem a wo kan no kura bi anim na me se me gina hey ya matimi ahwe me ho so yie oba be se ma wo ba mi no se miensa ahwe me ho so yie se ma ya atia donko se oba ban ena so betimi agi me kunu de free miss ma no oba ban nebusia ansa na be ko Florence obinim entrim no make for AM Home Care and Nursing Home at the amount e bia na o ma me bia ni afi o papa bia ni afi bi kwampo na wo mie bi na yare e wo se wo de ni ba fie na behwe anasa obeto ayaresa ne so e wo fie e de ma no adaje ni wo ko wo ba unya adaje ehwe na AM Home Care and Nursing Home e wo ho se unti e na waba so nsa from mo beba fie aba behwe yarefo na maw ni exercise bi e wo se oye ni nuro wo se ofra time wo se ofra ni nyina omo behwe e de ama bi kra so na ofie na wo no enye spacious na mo munya ya nke ye mefa ni fie fa ni ko ba bi a ono obenya na sumdwe a na ni baji AM e wo ho e de ma wo mo kire se omo wo kama wo a nurse fo wo matete mo mabene e wo adwumanim e benya daje e de ahwe wo yarefo no ama ne ho ato na ma na nije ewie mu pia ne rebe fikra se wo yare omo wo Accra wo Franco e ho anu muto mo namba no egu screen no asefa na nyom twetwenkomo na ayarehwe ene ayaresade AM Home Care and Nursing Home na mekanfo e de amabusia ma yenko ani nkokote se ne Florence obinim e ba ya obeyi evangelist Frida efriye nensem no anu Benedict Agafa de eden obenya sa position ni se yakwa na beka memme ho se awrade tiasi na me kra tiasi Benedict Agafa o
Emma Koshifo na jiji nkrofo kunu no omu pie no benya sa position no say oni me beche Awurade be ma na kwame na onu ma beche mani mani abegina sa position me gina ne da na Ghana fo umma Benedict Agafa umma ne nwene ne ho ma mi nwene no what ma Benedict Agafa so ma umma ne nwene no what mi kunu wale obi anka me ho da oba papa bi se mi hu bi ene so awawie sie no abeka kire wo dia me dia mente ye da bi ente da ai mi hu bi sa de no obi ne ho number 2 me tibi tu kwan pa onyankopon te asefo ne ba Jesus won fa san sum ni nsi mi so ba bia mi pe bia Yesu adum nti me tibi tu kwan ko ba bia last year 2024 mu bosumi April mu me tu kwan sa de be si ne se si a me no kasa mi wo Spain ha me pa mo chow me mfon ye de to so me mfon yo eye mia na me pesa me slim sa e na ma change me diet me ka kire me ho say me wuwi a kwajo obi no e ware me na me slim it mesa ko me slim back biem Ensabusia be ma me Florence obi nim edi ne mu entremu e ba ye na Benedict Agafa so edi video bi e beto botin a odi asem no na video no ase e na oye caption bi wo ho na say good evening fam, let me state this, I am not married. Benedict Agafa say yen come on to evangelist through the free any Ghana force or no Benedict Agafa onware ye on what ni we ase oba was so onware da, never been married and not interested in being anybody's second option. Waso ababa waso no se wono onware da e na onye na adwen se wo ba beware e na se wo na adwen kran se wo ba beware a second option de oso wono onye na adwen da so ba be second option. I don't know where you guys are getting information from. You guys should let me be. Enunti evangelist free the free Benedict Agafa say Ghana for moma na so monyo no free se wono second option de on fa nye hwe say e no no so nsem nete na after say nchemu nyenu ba na ke nim se ne se wo ba beka Mami a oye target no kan asem no ho no wa ba be yi ne ho no se entesa Benedict Agafa so the post ababontin abekire se ono so nsem na ekoso no enye wono a ono second option kwa de wonye entesa etika nim se asem na kwakoda evangelist free the free esa ababontin edi nchiremu ba wo kire se wono asem no kan ye no wa ma obi adin enti obekire mu kra kire se bloggers na ase ye ne pa asem bi na ase akwakofa manfo pictures bi de aba beta again nsem no enti nkanya ono enti ko kan ye kwa na kare se ne ma we de wa ya de wa ba besa wuti afi wo wie yo se ne se wo ye so fuma na ma asem a wo kan no so de ne kutie bia ne mniwura enti se wa ba beso so de ya ene na ye wo wasem na meka se wo ba bontin na be respond dia na de ye wasem na meka no se wonim se wasem na meka enti na bia wa ba be respond na let the whole world know say wasem na meka because man ka wasem man bo udin I didn't mention your name me bu se wo ye me sister man bo udin se wo kunu ye na me bodin I am not afraid of your husband. Canada Japan, Honorable Canada Japan, Bekaye. Honorable Canada Japan, or Bekan se ukunu. Nempna, any ababa will be a see a friend Benedetta, Gafa. And Yamina Mekaye, Honorable Canada Japan, a cancer asem. A honorable Nekaye, any Benedicta Gafano, ukunu neda. So on in the Shadam wa. Na kwam yo to Jenim say, as bodyguard. Yeah, Oba was you. Oni na suffer for no am am kwasoro mo se here oni asofo for no meeting bi obodin sa Debbie osofo no oni on your counselor na oni na oni na suffer for no your counselor wo okay wo nto mo counselor nti owi anu aba we dem nti you so Florence by now can say na jam so we your counselor kwa go to o ya de pa o ya guy and then kwam go to no yes wa bofoma na ne odi credit poison anu mawu me pa chao me na me kaye ana honorable Canada Japan e be kaye honorable Canada Japan ese Florence obi nim o se wukunu obi nim se odi Benedict Agafa e wo ba bi on ye ne consultation na odi na usofu keto bi de kwa mi otu na wonu na gina gate na no o monitor na uba na waka kire wo say eye wukunu eye consultation or ye counseling na wasan wachi ko wo wi a ukwa na obi nim di Benedict Agafa wi a na ube ubi sans o catch us a master
wo yere ba ha na sofo wo yere ba ha na wabisa nsa wo kan de no waka kire ne se o se me ka kire wo yere se wo ye counseling o se wa ya ade pa me pa chaw enya me na me ka okunu obi nim okokodi ne sofo ketwa yere ema okodi watam de kire ne sofo ketwa ne se eya wo Florence waseso obegu wani ma se wa abonten inti me pa chaw asem bi ebeba abonten na family mem men family mem wan be bo me din inti me di si he ya sister me nyamre sa wo church members are ombe support o me ni church members o I am alone sister me pa chaw trawa me pa chaw why me ferry pa sister I love you, you know it. You know it, say I love you. You know it. Say I do love you so much. And my bloggers, and share bloggers and pictures. Our mode to me video and me yeah mambo din. Now cry no bad one saying cry because I had. Why did you even came out to respond? And I uba one say ube chere and Jesus, Madam. Obi bedi matem se eye mimi free there free ye. Meti abrochire ena make asset ya me hwa wo skin. Na me hwa wo body a odi gina ho a me oba fin ti se me ba bedi watem. Me wan am a person a meti abrochire sebi enye obi sika ena me de ti abrochire. Me ye adwuma den pa. Me ye adwuma den. Na okay. The book of Romans chapter 9 verse 20. So yes of mame. Wona wo be respond ibedi matem no. Wona oba me inbox ibedi matem no. Won so se yes of mame. But me hwa won search wasra, wa brichi. Enu nti na so be ma misikato breaching cream na. Madam. Mame. Madam a wo bebedi matem. Me wienam the messages ni nyina akere. Madam a wo ba abonten na ubedi matem me pacho mumma me entabusia evangelist free yesu enchire mu a wode ba ya Ghana fo ebuafu nam de ba so na Ghana fo e tresa ma me da de Ghana fo say mi say evangelist free yesu eye de asemwa wo mo say se maame Florence ababe yi no ho ano say asem na aka no entesa wo na wo kire say wo audio bebo audio no na Ghana fo nte ne bi say otro fo se me dance ni e wo abroche we de o dance ni nka wo fo so nti ka bebo went mi amebo waka asem na sa asem na wo kan nipa na ababe yi no ho ano a e de biem ni emu nkire mu no Ghana fo say wo ni ho a ho sere na o mo kro mo so wo ware ye enche ye ntika wo asem bi ka wo futo bi tu afatu ho na hwese nya me be wadom no waware na waware nansen ne betimi atena akwa awie na gya amanfo sem ene asofo ho sem de bia Ghana fo se won ko a ene ka me se de asofo ho sem bro na won so wo ye de enwei eya se bi sa Ghana fo bi sa me de ababeso message se won so be jaw comment e wo video yi ase e de na fe won ya subscribe button so eye too much e ya kai se wo de be on be ka ho sa no upload bi atomo a only first person na betimi aka all the social media handles okwa eye too much e ya kai se won so obe like no wa share ama onye bi so onye bi a share macro